Hi guys, welcome to my vlog. Good morning sa tanan. Agad pakig lang ko ligo. Nagluto day ko og kanon. Yan sa karon maghipos ko sa kuhigdaanan. God damn it. Inibitang pinibitaw na maglisod-lisod lang gid ba. Diyan ka muna ilagay sana hindi ka mahulog. Yun tapos hindi ko dali papakita yung nasa harapan, nasa akong katubangan kay sobrang kalat pa. Meet my kipopans like RM and Jungkook and so on, because I don't know who's the us. By the way, you guys, good Thursday.